Thokozani bogogo nomkhulu isalukwazi sendoda lesugogo Bathini Mbatha. Ngane zakwethu umbuzo uthi we locksmith wesalukwazi sendoda. Ngihlala emqhashweni. Indawo engiyiqhashila akuyona yami. Nginebhizinisi akuyona yami. Without uthi ngifake ikhonkwane yini engakwenza. Abanye bayakhala wegogo kunezinto ezisihambayo asaqondi kahle ukuthi lezi zinto lezi ziyini. Uhambe ngoba ngathi lento isabukhuphe ekuhambayo futhi usunothisile ukuthi njalo lento lena ikwenza njena as soon as ungena lapho kulelo business noma as soon as ungena lapho kulowo muzi loyo wenza kanjani gogo. Gogo, I don't want to invest ukufaka ikhonkwane endaweni engahlali kuyona. Again, let's start ngokuthi ikhonkwane ifakwapi ngane zakwethu. Where do you put ikhonkwane? Do you just put ikhonkwane everywhere you go? La uhlala khona njena kusemqhashweni ukuphi usofaka ikhonkwane? No. Ikhonkwane ngane zakwethu zihambelana nedlozi, zihambelana nethongo. That's why endaweni eziningi abantu bakhala ngezilwane and everything ngoba kuthola ukuthi kwesinye isikhathi kulegceke okulona kade abantu lokhuzana kwafika uShando wafaka ikhonkwane wathutha, waqhasha umkhize wafaka ikhonkwane wathutha, kwaqhasha usibani wafaka ikhonkwane kuyathutha. Lezi ilwane lezi okuthiwa ngazo ikhonkwane seziyavuka manje na uthola umuntu esifazane useyithola ekseni umanzi ngendlela ezifanele. Azifuneki ikhonkwane emqhashweni ngane zakwethu. Thothi ingane ayisala lebusuku ingane iyakhala kunekhanda elikuphathayo lelikhanda lelishonela ngemuva lana uze ngathi intama yakhe iyadonseka ugcina mawujika ujika ngathi uyi-robot manje na. Izathu yini kwenzeka lokho? Yingoba ngane zakwethu la ukhona sekugcwele ikhonkwane lezilwane sezixabana zodwa sezizwana amandla manje na. Uzowatheste lapha amandla lawo kwena muntu oyifakile egcineni sezilwa nonikazi walo oyifake egcineni. So ingane zakwethu ikhonkwane azifuneki endaweni engenwe yakho. What must you do? Faka ikhonkwane zocingo. Ikhonkwane zocingo meaning what gogo? Ikhonkwane zocingo isikhonkwane sakhona siyenzwe bese siyaboshwa ngocingo oluzophuma livele. Uyalazo ukuthi kulela khona kunocingo onje kulela khona ucingo onjena. Wenzela ini musuhamba uyayikhipha lezi ikhonkwane uhambe naso. 2, sebenzisa intelezi yekhonkwane esimene sasemqhashweni. Yes, it has a high maintenance because kancane kancane uzolokhu ufaka kancane kancane wena usebenza vele ukuthi mhlambe every after 2 months or so or 3 months kuya ngobustrong bentelezi nayo uthathele khona ngoba umbi wandawonye every after now and then ulokhu uyifaka le ntelezi leyo. But at least kuqiniswe wena ikhali ifake kuwena, iviko ifake kuwena, zonke izinto ezidingakalayo ukuthi ngabe zingena phansi enhlabathini zingene kuwena and then ukwazi ukuthi ube protected. Don't risk ikhonkwane ongeke ukwazi ukuthi ifakwephi so that makuthiwa uyaxoshwa uyakwazi ukuthi uyikhiphe. Nakhona mawuthi uxoshwe kahle kwesinye isikhathi unikaze endawo njena abanye abantu bayabamlayo njena umuntu athatha ikhonkwane lezi kunomuthi oyusetshenziswe kuthiwa ukhiyo value ikhonkwane usebenzise njena zitheneke ikhonkwane zenzele ukuthini ziphenduke isichitho kulondawo le ebhizinisini ukuthi ibhizinisi next. Kanti umuntu wayeqhashe lapho before waxabana ne-owner, i-owner yathi misibona lo muntu enzima le-owner yathi ngifuna ukubuya endaweni yami ngendlela engekho right engekho fair. Bese umuntu athi no khitla monitor nakhe ma avale bese umuntu ongenayo ayithole ibhizinisi ingasebenzi izinto ezifana lezo. So it is very important ngane zakwethu ukuthi mawusesimeni sebhizinisi mawufuna ukuqinisa ibhizinisi aqiniswe wena ngane zakwethu kube khona ke izinto ezifakwayo ngane zakwethu. Kuba khona izimbali esizenzayo ngane zakwethu enekhonkwane ngaphansi. When you get into the office you see this beautiful office, it's nice and everything, kanti it's an artificial plant or it's a real plant but ngaphakathi kunesikhonkwane esigadile lo office lelo. Most of the time masebenza ama office and everything we're dealing with ama flower pots, we're dealing with ama artificial flowers and we're dealing with live flowers. Esifika nawo asivumeli kusenza ama flowers esiwathola ngaso sonke isikhathi. It's either siyawasebenzisa siwatholayo
kube u50 feet. Ngiyangithande mina ukufika nawami ama-plants engikwazi ukuthi lento sengiyikhandile ngayikhanda ngayithelela amanzi mhlambe kwazi kwaphela inyanga lo ngiyithelela amanzi ani entelezi so that mawufika lapha iplant yenzani noma usuyithela amanzi anormal kodwa uyazi ukuthi iplant isiyenza umsebenzi alright bese uyasho ukuthi hey yazi njalo mangene ofisini likamphathi wami ngivele ngishaya uvalo amaphaphu ngezwe engathi ayavaleka in everything imithi esuke isetshenzisiwe kuma flower pots because eofisini awunayo iopportunity ukuthi ungagubha ufaka imithi phansi wenza izinto ezifana lezo so ngani zakwethu be careful akubethelwa ngendlela efanayo ask questions ngani zakwethu mawufika endaweni ngani zakwethu uyofuna usizo ask questions don't just get to the place ngani zakwethu bese usebenzisa whatever abakunika yona without asking a question omunye umuntu wathi kumina waxoshwa emsebenzini why because of watholakala sevule amakhapethi kunento afuna ukuyifaka no it was not a carpet it was a wooden floor isivulekile wooden floor sevale ngecarpet in ngoba unento afuna ukuyifaka abilungu babiza abantu bayacheka sokuthwala izinto eminyanga and everything uphelelwa umsebenzi because usu interfere ne property yani ye landlord not umqhashi wakho ye landlord and then umsebenzi usuphelele why because of uhambile waye kumuntu ongenaso ungana experience ukuthi izinto efana lezi zenziwa kanjani ikhonkwane zesikhashana so that mawuphuma ofisini soxoshiwe wenzani you see on movies and everything umuntu ayithathele imbali zakhe izinto efana lezo uyaphuma emsebenzini uyahamba ngoba ama-plants owathole emsebenzini awukwazi ukuhamba nawo ngani zakwethu kodwa awakho uyakwazi ukuhamba nawo ngani zakwethu ngoba uyazi ukuthi anento zakho ezikuprotectayo ngaso sonke isikhathi and then ungayitholi ushayeka kalula ngani zakwethu ngenxa yokuthi ngoba wena uthi usemqhashweni ngoba kusesikhathi uthi wena awukwazi uku-accessa ilokhuzana isimo sokuthi kugubhe izinto efana lezo kanti lento lena ayidingeki ngani zakwethu it is a new number for bookings kuGogo Bathini Mbatha 082 833 4063 4063 egcineni ngani zakwethu 082 833 4063 ngani zakwethu we are coming Nigeria ngani zakwethu I'm taking a trip to Nigeria very soon ngani zakwethu kunempande etholakala khona I think the next video that I'll be talking about ngizobe ngikhuluma ngesichitho seyinduku zaseNigeria ukuthi kwenzakalani isichitho sini lese engikhuluma ngaso esitholakala endaweni yabantu abasuka eNigeria seso silapha leso sichitho ngane zakwethu ngokukhulu futhi ukuyimesela njengoba ungazi ukuthi uthuma mina uthi locksmith ngicela ungisikele ukhiye India ngibuya khona gogo ngicela ungisikele ikhiye eZambia ngibuya khona gogo ngicela ungisikele ukhiye eZimbabwe ngibuya khona gogo hamba ke manje ungisikele ukhiye eNigeria ngila ngiyakhona ngane zakwethu siyayithola imithi ngane zakwethu mophathisa ngane zakwethu umona ngane zakwethu umona ugcina uyibona into mifika ukuthi akuseyona lento lena awujwayele ukuphathiswa yona kodwa ke mase siyakhona salukazi sendoda ngane zakwethu ngitholakala Empangeni KwaNjidi Herbals number 12 Union Street shop number B2 just opposite i-Magistrate Court ngane zakwethu kula ngitholakala khona 082 833 4063 ngicela siyibambe lo number ngane zakwethu is strictly for bookings salukazi sendoda uma uvula kuvela emzimba yamadoda uLocksmith uqobo thokozana